bwiza tuduga imisozi tumanuke mu biyaya duce mu biyaga turenge no mu birere dukorera Imana muri iyi minsi ya nyuma turushirizeho kuvuga ubutumwa bwiza tuduga imisozi tumanuke mu biyaya duce mu biyaga turenge no mu birere dukorera Imana muri iyi minsi ya nyuma dukorera ishimwe duhoraho Imana yacu ukugwiza ubutumwa ubari n'umubiri bose tubwira abanyabyaha yuko Yesu ari hafi abitandukanya n'ibyaha by'uburyo bwose biranezera Imana iyo tuyihayagiza tukayitazira mu mitima y'abatayizi ewe mwene data nicyo ni igikorwa cyawe wahamagariwe cyo kuyamamaza hose biranezera Imana iyo tuyihayagiza tukayitazira mu mitima y'abatayizi ewe mwene data icyo ni igikorwa cyawe wahamagariwe cyo kuyamamaza hose dukorera ishimwe duhoraho Imana yacu ukugwiza ubutumwa ubari n'umubiri bose tubwira abanyabyaha yuko Yesu ari hafi abitandukanya n'ibyaha by'uburyo bwose ingeso nziza aho niho uzoshobora guhamagara abantu ubashitse kugakiza ewe nshuti yanjye nuko bye mu gusenga n'igikorwa gikomeye gisaba inkomezi z'Imana nukira ingeso nziza aho niho uzoshobora guhamagara abantu ubashitse kugakiza ewe nshuti yanjye nuko bye mu gusenga n'igikorwa gikomeye gisaba inkomezi z'Imana dukorera ishimwe duhoraho Imana yacu ukugwiza ubutumwa ubari n'umubiri bose tubwira abanyabyaha yuko Yesu ari hafi abitandukanya n'ibyaha by'uburyo bwose dukorera ishimwe duhoraho Imana yacu ukugwiza ubutumwa ubari n'umubiri bose tubwira abanyabyaha yuko Yesu ari hafi abitandukanya n'ibyaha by'uburyo bwose